Usembut Menteri Rang Ba Kejala Ba Preston Tensong, ula kentui ki pat ba Kejala bikin nyai sya shipor bat kejing maramot ya kejing Kingdom Said, haba pinpa ba sarkar kan pinti kena kat bala, ban la pendep ya kini kejing tai hapo kasau benai. Ba Preston uloang bala kumnu ke company kan shimpor lai benai ban pendep ya ketika kam, bat minta kelas dang syat ya kejing trai, bat kinyele ban pendep kloy haswa ban slam. Tapi ni lah ada regulate hakaba ya kini ki light motor vehicle wisha begin one begin light dan light no kini ki heavy vehicle tiba kini ki commercial heavy vehicle itu tu wisha yang jalan apa kalau belum nama marah dan yang apa neutral apa bypass kata kumnu lai benai nama kontraktor tu company yang lah kumnu kan bapor lai benai yang kadang tak lah sedang makan juga kan pendek sahabat Islam. Tanda kalian ke sarkar pindon ke jing berhak ya ki company bakin company kloy. Oh ya kata ni lah putih lah don jadi kedekim lah kabar. Lah kalian coba MBCL nama kan ni train apa kejipek MBCL tinggi dah mina kerpat ke MBCL bagi seluruh bahagian bukan jadi kedekim dan pitching nama kan kejip train kalau non stop bat rupan dep hapo kapor apa biar kadang bah kan betut ya kayak yang juga baik bah tapi kan kaptam ki tiar kita Ijikit markala ban kamrem apa ke ini ki essential commodities pentam bawan sesulong de namang imsya sebenarnya ni lah ya kelaj keleng dikadon ke jing kaden le kamlong pat penginggi di masih hingga aban le renovation yang le ke retrofitting dengan kerpat iki baik ba coba ini semua ya sya sipor bat ka komen apa ni make sure ba ni pendek lakum no hapo saunai ya ketika project ba tidak terima